Tering tidala peke changmala test tile shugiye. Tine nganzo pyori punda namba. Lobchong nangya hindu ne gyalchimbo. Lobchong nang gugiyore. Chakdeb lo nang gugiyore. Chakdeb katsu lokba ine 대점기 삼륜 내체 토와 용그래 페미시비 결정벌에 실든 dom바점기 대점기 핑기요 말이 된다 캔국이요래 된다 캔바 마세 배제낭라 숭배 된데죠 스스 닌제 미체낭라 냠len la kel gugiyore laktar nang gugiyore tindes chebe na ani lobchong dendan demba yungire ani yeseri तपाईहरु आफ्नो लिपि पढ्नु मात्रै नभएर त्यसको अर्थ पनि सँगसँगै सिक्नुहोस् सँगसँगै सिक्नुहोस् त्यसै बसिरहनु भन्दा केही न केही सिक्नुहोस् इंग्लिश सिक्नुहोस् फ्रेन्च सिक्नुहोस् केही न केही सिक्नुहोस् यहाँ भारतमा भनाइ छ नि खाली दिमाग शैतानका घर भन्ने गर्छ नि त्यसले गर्दाखेरि केही न केही सिकिराख्नुहोस् तपाई बुद्धिस्ट नभए तापनि शेर्पा तामाङ यल्मो डुक्पा सिक्किमिस नभए तापनि कुनै न कुनै एउटा भाषा सिकिराख्नुहोस् र यसरी गर्नु भने चाहिँ तपाईको ज्ञान बढ्दै जान्छ so basically I'm trying to teach you how to read Tibetan at the same time I will take a line or two a quotation or two from the religious text KUNSANG LAMEY SHELLUNG so yeah we will start our class now da nga thang pa naropo thangbo these two syllables makes one word thangbo thangbo first danga dang panaropo thangbo first नेपालीमा भन्ने हो भने सर्वप्रथम thangbo सर्वप्रथम thangbo sa nata na na naro no da ne sa nata na na naro no da ne is abbreviation of neche. Neche is container. It can be a cup, it can be a pot, container, and full form is neche. Pots and pans, neche. Utensils, neche. Cups, glasses, all this, something that contains water or anything is neche. So, thangbo, neche. First, container. नेपालीमा भन्ने हो भने सर्वप्रथम ने माने भारा जसमा तपाईले पानी हाल्नुहुन्छ जसमा तपाई चामल हाल्नुहुन्छ जसमा चिया हाल्नुहुन्छ कुनै प्रकारको भारालाई जुनै प्रकारको भारालाई नेछे भन्ने गर्छ थङबो ने कायता क्या किको की genitive of a container of containers first ne container sanatana nanaru no da ne every time you see sanatana nanaru no da ne it's a container. It can be
a sack, it can be a glass, it can be a cup, anything that contains. Ne ki barako, ne ki sakataka kayataka kyanarukyo na kyon. Sakataka kayataka kyanarukyo na kyon. Defects, defect, weakness, defect, weakness, negative points, drawback, kön, drawbacks, negative points, fault, defect, and negative points. नेपालीमा भन्ने हो भने सर्वप्रथम भाँडाको क्योन कमी उसको के कमी छ भन्दाखेरि कमी क्योन गाओ सा शब्जुसु मासुम चिकनी सुम 3 faults of container. 3 faults of a container. First of all, 3 faults of a container. सर्वप्रथम भाँडाको कमी 3 नाकिकुन्नी चाहिँ. In English, nakikunni. You will see this many times in texts. So nakikunni is concerning, regarding, as for, concerning 3 defects of a container. सर्वप्रथम भाँडाको कमी 3 चाहिँ. अब भाँडा किन भाँडा किन भन्दैछ भन्दाखेरि यो दिमाग भाँडा जस्तै केही सिकायो भने त्यो भित्र बसिरहने भाँडा. सो न केन्सुम Ranata na wa nawa. Ranata na wa nawa. Ranata na wa nawa is ears. E-A-R-S, ears. Kan. Nepalima भन्ने हुन्छ है. Kan in English, ears with which we listen. Ranata na wa nawa. Every time you see na with superscript ra, Ranata na wa nawa is always ears. Ears with which we listen. Nawa. Makikumi gaota da te. Magikumi is the negative. Nawa is ears. So gaota da te is not listening with one's ears. Not listening with one's ears. E-A-R-S, ears. Nawa mite. नेपालीमा भन्ने हो भने नावा भनेको चाहिँ कान. कान जसले हामी सुन्छ. नावा मिते माकेको मि नेगेटिभ. ते कानले सुन्दैन. त्यहाँ प्रवचनमा गयो तर कानले सुन्दैन. बोल्नुमा बिर्सिरहेको हुन्छ. कुनै सोचमा डुबिरहेको हुन्छ र कानले सुन्दैन. One doesn't listen with one's ears because their mind is occupied about some problem they had earlier or thinking about future or anyway they are distracted. Nawamite, not listening with one's ears.
Ka bup. Ka. Sabata ba basapchu bu basa bup. Ka sabata ba basapchu bu basa bup. Kabup is to Kabup is to Kabup is to keep something upside down. To keep the container upside down. Like this. No, a container. It can be a bowl, it can be a cup, it can be anything in which we put things. It can be a sack, S-A-C-K, sack. It can be a bag, B-A-G, bag. No, kabup, upside down. No, kabup. No, kabup. La ta 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 basapchu bu ha kikui tabu. Like, similar to. Like, similar to a container placed upside down. Nawa mite. नेपालीमा भन्ने हो भने कानले सुन्दैन. कानले सुन्दैन भनेको चाहिँ मन विचलित भएर कुनै सोचमा परिरहनु त्यस्तो नावा मिते खबुप भारा चाहिँ गोप्टो पारेर गोप्टो पारेको जस्तै ताबु माने जस्तै ला ta basapchu bu ha kikui जस्तैको तर नेपालीमा को भन्दैन कानले सुन्दैन मन विचलित हुन्छ भारा गोप्टो परेको जस्तै सकतका कायतका क्यानरोक्यो नाक्यन कमी fault defects faults negative points drawbacks. Senata pena loptala chimbare. Loptala chinayang gegengi kare sungi yume sengi yomare. Sem yengi yore. Sem yang ani gegengi labe kabla amchogi yengi yomare. Sem yengi yore. Ani tene jinra 12 chela gegengi khare sung masung kangyang tingi yo mare che chang jinra la chin ma chin pendok pucham yang chung yo mare jinra la chin ma chin pendok pucham yang chung yo mare ra man bichalit bhayo ani school ma gako ra nagako ma केही फरक भएन केही फरक हुँदैन ध्यान दिएर सुनेन भने कुनै फाइदा हुँदैन र कोही मन विचलित हुन्छ र भारा गोप्टो परेको जस्तै कमी अनि या खिकु यी दा यी falls like placing a container, a vessel, upside down. Not listening to what one is saying is like placing a vessel upside down. Yakiku yi da yi la, yakiku yi da yi. In literary Tibetan, yakiku yi da yi is mind. M-I-N-D, mind. La, in one's mind. नेपालीमा भन्ने हो भने मनमा याकीको यी दा यी मन ला मनमा
Makikumi hao za kikuji na jin. Makikumi hao za kikuji na jin. Hila in one's mind, makikumi negative, hao za kikuji na jin, to grasp, to keep in one's mind, to grasp. Manma नराख्नु मनमा कसैले सिक्नु त सिक्छ सुन्छ तर यो मनमा राख्दैन भोलिको दिन त्यो बिर्सिसकेको हुन्छ र मनमा राख्दैन मिजिन शाबासा शप बटम रातदा दानारोदो लादुल शब्दुल to have a hole in the bottom, to have a hole in the bottom, so anything you put in will leak outside. So नेपालीमा मनमा राख्दैन नराख्नु चाहिँ के हो जस्तो भन्दाखेरि भाँडाको भित्र पानी हाल्यो भने त्यो धुलोदेखिको निस्केर जान्छ त्यो भाँडाभित्र थुप्रिने हुँदैन हाल्दै जान्छ निस्किँदै जान्छ त्यसरी सो मनमा नराख्नु चाहिँ धुलो परेको भाँडाभित्र चिया कि त पानी कि त कुनै एउटा चिज हालेको जस्तै हो त्यसमा बस्दैन सबै बिर्सेर जान्छ हिला मिजिन शब्दुल to have a hole at the bottom Shabdul latatata bashabchu bu tabu like similar to like having hole at the bottom of the container sakataka kayataka kya naro kyo na kyon defects, faults, negative points, drawbacks, kyun. So, some students, they come to the class and they listen to what the teacher is saying, but then they forget. And then it is like pouring water into a vessel which has hole at the bottom. Nya naru nyo na nyun ma naru mo nga sa mong nyon mong. If you are studying Buddhism, you must learn this word nyon mong. Nyon mong. Negative emotions. The negative emotions such as attachment, hatred, ignorance, jealousy, all these are negative emotions. नेपालीमा भन्ने हो भने न्यनमोङ क्लेश कसैले क्लेश पनि भन्दो रहेछ कसैले क्लेश क्लेश भन्ने एउटा तपाईलाई हमेशा दुःख दिने जस्तै ईर्ष्या अज्ञानता घृणा त्योहरू विष जस्तै हो र तपाईलाई हमेशा दुःख पुर्याउँछ न्यनमोङ क्लेशा dang noun and then here we have a verb noun plus dang plus verb is always with negative emotions klesa sita how darata dasa de is involuntary to get
mixed up with one's negative emotions. Let's say some spiritual teacher is giving you religious teaching and you are listening to it attentively, but it get mixed up with your negative emotions, and then you misinterpret whatever he or she is saying. De, to get mixed up. क्लेशसित मिसाउनु होइन मिसिनु. क्लेशसित मिसिएर. Nyunmong de, how dar the dasa de, to get mixed up with. Daseptu du ga duk. Daseptu du ga duk. The word Daseptu du ga duk is poison. 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 Duk, bees, poison. अब प्रवचन सुन्नु हुँदैछ तर तपाईको क्लेशसित मिसिएर उहाँको प्रवचन चाहिँ तपाईले मिसइन्टरप्रिट गरेर सुन्नुमा गल्ती भएर त्यो चाहिँ बिस पोइजन चाना चेन दुक्चेन poisonous. And Chen, I explained it earlier as having poison, possessing poison. Dukchen, lata tata basapchubu ha kikui tabu. Like, similar to. Sakataka kayata kya kyanaro kyo na kyun. Defects, faults, drawbacks, negative points. So, some don't listen to the teaching. They get distracted. And it is like placing a vessel upside down. And second group of people, they listen, but they don't keep it. They don't retain in their mind. And then it is like pouring, let's say, water in a vessel which has hole at the bottom. And thirdly, some are listening, but the teaching get mixed up with their negative emotions. And then it becomes poisonous. Tabu kyun. So, कतिजना मन विचलित भएर बस्छ, सुन्दैन, त्यो चाहिँ घप्टो परेको भारा जस्तै हो. त्यो स्कुलमा गएर पनि कुनै पनि फाइदा भएन. त नचे खबु बन्नङसिन अनि लप्टरला चिनायाङ चावाने मान्यना नचे खबु पतङ चिकपरे सुंगबरे. तिने निबदी नचे चिकी नंगला त ngans pena cha yangna chu yangna coffee lukbare lukna yang diola ikung yore ikung ne ma thyon rugu yor khari lukbadi changma ikung ne ma thyon rugu yore tine semla manyar na khari labate semla manyar na ani nyoche chigin nangla nyoche ikung yebe nyoche chigin nangla chu yangna cha yangna coffee lupa nangsin re di nangla cha yang digi mare chu yang digi mare sena ani manyem bada chikpa thanda lutu khaje sem
sem yang ne deba nangshin sem la manier na dingye yang chigbare sungbare tina ta kharesa nyoche chigi nangla nyoche di changma yomar penna changma kharchin yomar sana nyonmong yore nyonmong ngaran su semgi nangla dechak shedang timuk ngagel chakdok di nyoche sorbochigi nangla kirang yang nyoche sorbochigi nangla kirang gi dinala khala lubaina di duk chagirba tenangshi nyonmong da dena yang di kirang gi nyenbe sungcho di duk nangshin chak dugire chezang lobdala chimbe kabla tonang chene nyengore tonang chene manyemba ina ani chimba tang machinba chikbare ga school ga kora naga ko eutayo. So if you don't listen to what the teacher or the spiritual teacher is teaching, and if you don't listen, if you don't listen, there is no difference in going to the class and not going to the class. And if you keep forgetting what was being taught, it's like pouring water in a vessel which has hole at the bottom. So ultimately you will have nothing in the vessel. So if you forget, then it's like not listening to the teaching at all. And then if the teaching get mixed up with the negative emotions, with your negative emotions, and you misinterpret everything the spiritual teacher says, then it becomes like a poisonous food. It becomes like a poisonous food. So the next cheche ta nyonmong da dena nyonmong se na de chak shedang timuk ngagel chakdo dang dena ani duk kala di duk nang shin chagire sungbare tanganan so pyobe chidang pyobe chisok la pyoba so lochung la tesamgi donan nangi mindu nangi mindu yinji minji lojin chena yangta yakburide dile gelchawa di tenda ken guguyore tenda ken bayina ani tenda ken tene di tegbinangla tiyoba nang shinkirangi semla gyubatang guguyore ta I have taught many Westerners. I taught for 24 years to students from all over the world, and the Western students have very good way of learning a language or a word. Paschimi मैले चाहिँ 24 साल संसारको सबै कुना कप्चाको स्टुडेन्टलाई मैले पढाएको छु र मैले के देखेको छु भन्दाखेरि पश्चिमीहरूले सिक्ने तरिका चाहिँ एउटा राम्रो तरिका चाहिँ अपनाउनु भएछ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि अब जस्तै यहाँ तपाईले न्यनमोङ अब भनौं यो एउटा नयाँ शब्द हो सो उनीहरूले के गर्छ न्यनमोङ लेख्छ यो लेखेर पछाडी त्यसको मिनिङ नेगेटिभ इमोशन्स भनेर लेख्छ अन्त सधैँ यसले खेलाउँछ यो कार्ड न्यनमोङ देखि कि त नेगेटिभ इमोशन्स भन्नु सक्ने कि त नेगेटिभ इमोशन्स देख्नु बित्तिकै न्यनमोङ भन्नु सक्ने तास खेलेको जस्तै उनीहरूले यसरी खेल्छ र यो तपाईहरु यो तरिका चाहिँ अपनाउनुहोस् सिक्नुमा मजा पनि आउँछ छिटो पनि सिक्छ राम्रो पनि सिक्न सक्नुहुन्छ and
keep your mind engaged in learning something. There is a saying, there is an Indian saying, roughly I can translate it as, don't keep your mind empty, means don't keep it occupied. Khali dimak shaitan ka ghar. If you don't engage your mind in learning something, then your mind is home to the devil. Your mind is a home to the devil, to evil. So even if you are not interested in learning Tibetan or studying Buddhism, but keep your mind engaged in learning something. There's a saying in Hindi, Khali dimak shaitan ka ghar. Someone's whose mind is not engaged, the mind will be home to or a house to devil. So thank you very much for coming to the class. So यो सिक्ने तरिका त्यसै बसी नरहनुहोस्, के न के सिकिरहनुहोस्. डिप्रेसनमा जाँदैन र अहिले भनेको जस्तै खाली दिमाग शैतानको घर भनेको जस्तै नराम्रो मात्रै सोचहरू आउँछ र केही न केही सिकिरहनुहोस्, त्यसरी समय बिताउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्दै आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्दैछु. अनि फेबाछु 다 ngoma kale shibuji supyo kale shibuji gyab gugu yore ani da gengo chasuna ani nga nyalso gyabne degi samgi yor ta tengsang mila lega yo mare changma tulkor ki chigi yore dinde imba sonjang khari na chik chang shugore nepali ke na yang dosong tangne tyuje tangne yakbu chik chang nang gugu yore khari na yang 장바이나 직 카리어스나 아니 텐사 셈네 딘데 마용와 라케바 요레 아니 카르사 먼저 룽시그바 룽네시그바 딘데 마용야 라케바 요레 아니 직 미귤지 미세낭라 미귤지 인지 미지 고레 페나게 미귤 표이라비아 레 캐난소양 미규 나 표이 장야디 미규 샤베이나 아니 셈기낭라 삼로다 민다 콜기 마레 디데스 체제 드링기 진다 데 참샤기 아니 진달라 페발라 투체낭 생이 양결젤용 see you tomorrow.